जीतन तकले नापा सक्सित लस्कु सेन्डिका थब नुव खतैदिका हना समितिया कजी भाषा सेवी समाज सेवी राजनीतिज्ञ लक्ष्मीदास मानगुरुजी फरचुना लक्ष्मीदास राष्ट्रपति महोदयज्यू या ज्याजोया प्रमुख व्यक्तित्व वाङ्मय सभाकी पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यू राष्ट्रपतिले छाया चौले छायाजी विशिष्ट व्यक्तित्व चिठी खला कुचा या प्रतिनिधि अले सकली बां भाजु मैजुबी दखले नापा जाजोले छाया ये भी सकली चंद लसकुचा सबैलाई स्वागत नेपाल सरकार पाखे वाङ्मय सभाकी पुरुष उपाधि पाखे विभूषित दिया दीमा जी शिक्षा हने गाउँमा वरिष्ठ संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीका हनेगु ठु टजिउ ज्याजोले ठौँ झिउ मुनाचुना सकल डक्ले नापा वेकयाका झी सकल पाखे हनन्छका जोजोलपा लसकुस नेपाल सरकारबाट वाङ्मय शताब्दी पुरुष उपाधिले विभूषित भएका हाम्रा मान्यवर वरिष्ठ संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीजीको अभिनन्दन गर्न आयोजित यस भव्य समारोहमा हामी भेला भएका छौँ। सर्वप्रथम उहाँ सत्यमोहन जोशीमा हाम्रो हार्दिक अभिवादन। ससिका दया उमेर थिए ढुङ्गा टकन झिउ जाति भाषा संस्कृतिको कला विकास या युवा जोश जुना सक्रिय जिहा प्रणालीमा वरिष्ठ व्यक्तित्व भाजो सत्यमोहन जोशीजीबाट अतिथि सक्रिय मुना हुनेजु झिउलाई तरङ्गो अहभाग्य खगो जीवने व्याकरण नेपाल भाषा जगमको नेपाली भाषामा साहित्य कला संस्कृत लगायत वाङ्मय ढुकु जायकेको लागि जो मरुको योगदान दिएको वेकया योगदान दिएको गुबुन छगु जाति भाषा धर्म समाजलाई जगमगो ठो योगदान दिएको जीवन समग्र नेपाल देशलाई छ। आफ्नो जीवनमा उहाँले नेपाल भाषा मात्र होइन नेपाली भाषामा पनि साहित्य कला संस्कृत लगायतका वाङ्मय भण्डार पूर्ण बनाउन अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ। उहाँको योगदान कुनै एक जाति भाषा धर्म वा समाजका लागि मात्रै होइन, यो योगदान हाम्रो समग्र नेपाल देशको लागि नै हो। व्यक्ति पाखे यानाजीको ठुको ठोया योगदान याना हे कि ठाउँ विश्व नेपाल छौ मौलिक कला सांस्कृतिक जालो देश पदका परिचय बिट सक्षम व्यासमुका एरिया वेक राष्ट्र हेर हने बहम व्यक्तित्व ख वेकया योगदान या करयासे राज्य पाखे वेकयाका वाङ्मय शताब्दी पुरुष या उपाधि जेछा गरी नेपाल सरकार गर्न दुगलोन से सुहाय विद्यार्थना नेपाल भाषा वाङ्मय खेले व्याकरण व्याधिको महाकाव्य नाटक भाखन निबन्ध व्याकरण वर्णमाला लिपि धर्म सांस्कृतिक विषय अमर कुटित नेवा समाज पुरातत्व इतिहास हो संस्कृति खेले व्याकरण यानादिको अनुसन्धान नेवा साहित्य या चोछाको लागि व्याकरण प्रतिष्ठाना दिएको ठिठी संस्था तसले झिगो भाषा साहित्य कला संस्कृति और समाज परन्तु तटल छो ढसका नाना चुनेट हवा बिहा चुनिका दुलौनी से बलछ ठौँ वेकयाका हनेगुया नेवा समाज फुक्क जाति फुक्क लगाओ फुक्क
Choya Munuta Satatuni Jagu. Wekoyaka Hanivula Itaga, Sakli Yavaka, Tong, Ekta Bata Juogu. Yavao, Sampurna Nipaya Kahe, Bhasa Kalao, Sanskritya Madhyamam, Ekta Bata Yanate Uja, Weko Napana, Tavana Divu, Jusa Libana, Suputane, Tavana Dijaga, Parasakya. Onke Tong, Jisa Hanatunama, Dekito, Bangmesta, Dikurus, Sakimon Dusia, Nyanitam, Rutita, Ayo, Yumsaya Kauna, Dasya, Rasta Jati Bhasa Kala, Sanskito, Bangmesta, Vekaya, Sakreta, Asanan, Susatu, Sonema, Susatu, Sonema, Kayu Kauna, Yase, Guru, Mrs. Dinduna Desana. Honya, Jagore, Mupaya, Asingramase, Tukia, Garma, Chaka, Dima, Jit, Samane, Raspati, Bijadi, Bundariju, Tu, Hana Jagore, Vosa, Kalaya, Rupe, Sovagidia, Variana, Dima, Te, Mahamagaria, Tukia, Mer Baju, Bija, Sundar Sakiju, Hanajaya, Baju, Sakimon Joshi Purki Saman Vektiana Jinigo Solatega Divu Rasakusa Nutuya Sole Weka Pinda Soraya Kasina. Dakle Yipa Sadaki Purus Satimon Nama Ji Adexia Nata Jimu Adexita Achekos Nisuniku Musnaya Rachana. Tugu Acheko Sianinki, Prem Bain Pake, Yahu Lak, Sondrai Bain Pake, Sungu Lak. Take a wake up some, Vita Ninde Yadu. Charles Bain Pakena, Vilak, Sosun Yadi. Chikuni Pakana, Tog, Kai, Wali, Vigu, the Hosa Krishna. Ah, Gulina Uteju, Pormozuti Pakan, Gerlak, Ju Pakan, Gerlak, Jama, Pukana, Sola, Kurikuri Uteju, Jasundu, Water, Kotina, Bakita Dalasa, where goes Seven Seru, आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभई कार्यक्रमको गरिमा बनाउनु भएका हाम्रा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू यस अभिनन्दन कार्यक्रमको आयोजक भई सहयोग गर्नुभएका काठमाडौँ नगरपालिका र यसका मेयर श्री विद्यासुन्दर साक्यो उपमेयर हिराप्रभा खड्की श्रेष्ठज्यूलाई यस स्वागत मन्तव्यको क्रममा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। स्वागत। बांग्मे शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी जुयाता थुक त तजिको हरिमिति गो गोसा गइदिला उके संयोजक जुयादिला अनि बाबा लक्ष्मीदास मानु जुयाता रक्षा मन्त्री विषय नून समारोह समिति 1137 नायक भीमसेन दास प्रधान विभागे स्वामा पका तजिको गएता हन्ति नापेना भीमसेन दास प्रधान Sakshiram Karika, Lashmidas Malini, Umera Omeka, Sieglo Janumla, Ena, Satimon Laitena Weka, Ataka, Jigu Basa Zati Kene, Kiriasi Victoga, again, wake up my desire. How Mera Weka, Kabari Motoji, Satimon Josi that Hollywood say, Malaka Yudu, Pastor Sudan.